ev tilîlî û şabaş û halanê li ser apo û sazimankar û rêzan û ev kultura behs e. Yenî di Kemalîzmê pesnê Kemal Atatürk didin. Kemal Atatürk tiştek ji Tirkar kir û heqê Tirka heyî pesnî wî bidin ji ber ku berhem heye. Serokê me ên Newewî diçe pesnê Kemalîzmê dide. Yenî bere ev komê hane yenî ev bere herin strana êdî eger apo pesnê Kemal Atatürk dide bi belge û eşker bere herin ji xwe pesnê Kemal Atatürk bidin çêtir pesnê apo bidin. Apo hîna pesindarekî biçûk ê Kemal Atatürk. Bere herin ew stranên kevin ê Kurda ku digotî Kemal bavê metêk hebra li kaxetê û nizanim çi ev stranê Kurda ê kevin ku li ser Mustefa Kemal Atatürk digotin ew bere PKK here ji nû ve ne li ser apo. Mamosteyê apo Mustefa Kemal Atatürk bere ev komê hanê heşayê hezûra we ev ne hinergeha welat e. Ev heşayê hezûra we ev hinergûya welat e. Ev çi hiner e? Ev hiner e. Wê derkevin aynî wekî stranê li ser Saddam Hüseyin, stranê li ser Hafid Esed, stranê li ser Beşar Esed, aynî wî stayla hanê û ji hespekî û de yek derkevî ser hespekî û roj diçe ava û ting 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 û li def û zirnêxin û zir û zir û gurm û gurm apo. Sazimankar û nizam dinya xira dibe eger apo tuneba wê dinya xira û eger apo dernekeve ji zindanê wê dinya li bin wê hevdû ket. Yew eyb e eyb. Eyb e. Yani ji xwe li reqsê wan binerin û tilîlîniyê wan binerin û jiyan bê serok ne. Ku çima jiyan bê serok ne? Mawilxwelan erin. Govend û tilîliyê we û defa we û dahola we û zirna we qey hûn xwe nabînin. Hûn çi kenê we devê we heta piştgehê we diçe. û kêfa we ye. Hûn reqsa xwe dikin, govenda xwe dikin, dawet û guhdîlanê xwe dikin, zewaca xwe dikin, ferê xwe dixwin, xwarina xwe dixwin, xewa xwe jiyana we lûks e. û ji dawî dibêjin jiyan bê serok nabe. Em dikin bimirin serok bere azad be. Jiyan bê serok nabe. Ji xwe li tenê li govend û dîlan û tilîliyê wan binerin hûn ê nas bikin hala jiyan bê serok dibe yan nabe. Baş ew jiyan bê serok nabin hûn çawa dijîn? Kîbêje vê kesê di vê klîpa hanê de hemû xwe kuştin ji girî û nan naxwin û hema di rojiyê de ne û sebr û hedana wan tune û li benda serok ji xwe li govenda wan bin ji xwe li halê wan binerin. Yanî dengê wan jî ne ti deng e. Gotin jî ne ti gotin e. Mûzik jî nizanim dizî ye. Kabê ji Qur'anî. û hema klîpa çêkin û apo sazimankarê Kemalîzmê. Rêber û rêzanê Kemalîzmê. û nizanim bê apo nizanim çi bice. Ya ji xwe fedî nakin. Eger fedî bikirana biçekî yanî li ber xwe biketana bere biçûna ev tekstê apo bixwînin naxwînin. Ev kesê ku di nirê vê klîpa hanê de hema piranî gunehê wan stîyê mide. Ev belgeyê ku ez behsa wê dikim ne pêwîstin e û ne xwendin e û eger xwendibû jî jê fêm nakin. û ja wê werin derkevin û bêjin zanebûn û sirxwebûn û nizanim çi û dere û îftîraê li apo bikin. Ya apo rebenê Xwedê ne behsa serxwebûnê dikin. Ne behsa ana şerm nakin. Yani dema ku mere were kesayetiyekî wekî Şêx Seîd ji apo re qebûl dikin. Ji apo re qebûl dikin ku were Şêx Seîd biçûk bike kêm bike ji bo Mustefa Kemal Atatürk mezin bike û bilind bike. Ji apo re bê şerm bê fedî ji apo re qebûl dikin û li ber xwe nakevin. Heta sibê zorim rexne li wan bike tu hêç sibe dest be bi klîbekî din dîsa derxînin ew taswa û hemam. Ew benîştê qereçî ye. Wê dîsa apo serdar û rêzanê me û rêber û rênasê me û
وكبشي وبروش ما وقدح وفنجان ما وابو شاكيتي مي وابو نزانم قلمه مي وابو دسماله مي وابو جوزليكا مي وابو برنجو ترشكا مي ويور استران يعني شو باش هما نافي ابو نافر درباس ابو نزانم شيري مي وابو نيريه بزي مي وابو نزانم قاي مي وابو قهرماني مودي مو طيري بازي مو ودشنا السروي دبيجن فقيرو تعلقيا ويبيتنا يكي نويراك يكي ترسوناك هو الفيديو يبي بنر لشامي شير خولو دقر قربالغي والبيشام دادقه ولود رعلي دلارزي جترسا ويبيكون قهرمان ويبيكون سبارتاكوس ويبيكون طيارة ويبيكون نظام ديو وتشتي ولو تنها تشتكي ولو دا أبو صفتك جوان صفتك كدبيشن دا أبو دا بيدا نابه نزانبون زانبونا چه حالي شفا أجور بقلب بلقى إثبات دكم كو أبو تشتكن يعني وي وقو سدنا بخينا وقو سترمبا دكنو أو يجي خونا بخان جبوك إيه دردورا ويش كساياتي تشينبن سروكاتي تشينبن أبو تم إيه دردورا خولو دتشوسان باسقي دكر كيم دكر پوش دكر دبو تني أو بمينه مبير بدرزي كولا مقلي كرد فجاند من نزانم شو في منطقة هاني يعني خبك حمودش نولوي درو فر ديروك هي ديروك هي بيجيك وبري بكيكيشي كرد هنا بشتي بكيكيشي كرد هنا ايكو مالا كردا خراكر دولة تركو بكيكي تكسر هر دو زي قولكي وجاوي ورنج مرسترانا وشما تشنسترانا سر افوشي هر سر مصطفى كمالات اترك سترانا جوار يمكن جوار برومة ترى شرف ترى في كولترا بعث منطقي بعث كردي ما با كرن بلكي هاي وانشي مسألة هاني تنية كوبان ستراني كو سر ابو هاتن قوتن هشما راوان عيني متود وريبازا وكستراني للسر صدام حسين وحافظ اسد وعبد الناصر افكسي هاني ابوجي كوبيا وان نافا قال كرد سروكي مي نووي سروكي مي نتوي سروكي مي سر عردو بن عردو وسروكي قدامة وفستقة اما سروكي حرش ام بيش المجال اخويا